Sam Barnes. Cicio yna'n syth I gapten y Barri, Luke Cooper. Dyma Kane McLagan. McLagan y bas yn rhyddhau Sean Spence. Spence ar ergyd isel yn gwasgu'r bêl o dan Dave Jones. Gwyd 17 o funudau, mae'r Barri ar y blaen. Y gwrs erbenthyg o Gaerdydd. Sean Spence yn sgorio gol gyntaf erioed yn uwch Gyngrair Cymru. Alex Fletcher yn codi'r gig gornel at y postyn pella. Sam Barnes yn taro'r postyn. Y Drenewydd ond I ennill 1 o'i 6 gêm Gyngrair ddwytha. Dyn nhw heb golli yma ar Barclaetham. Fletcher tafliad hir, Mills Evans ar flic a Joe Kenton sydd yno. Y Barri wedi cadw 5 llechen lan yn ôl, ond mae'r hediad hwnnw'n dod I ben. Joe Kenton yn sgorio ail gol o'r tymor, a mae'n gyfartal. Spence, crymanu'r bêl at y postyn pella, a mae Cion Rafael yn cyrraedd yno o flaen Dave Jones. Y Barri nôl ar y blaen, gol gyntaf Rafael i'r Barri. George Ratcliffe, y bêl yn uchel gyfeiriad Kane McLagan sy'n ennill y frwydr. Toure nôl, mae'n dod at McLagan. Ar ergyd fymryn heibio'r postyn gan seren y Barri, Kane McLagan. Ruston yn chwilio am Kenton, ond Ratcliffe yn oed acluso. Mae'n fynydd o gic o un pen y cae i'r llall. Toure I fewn i'r cwrt. Craig Williams yn gwthio'r blaenwr i'r llawr. Mae'n gic o'r smotyn i'r Barri. Blerwch gan gapten y Drenewydd. Ai hon fydd cic ola'r hanner. Kane McLagan yn gyrru Dave Jones y ffordd anghywir. 6 gol y tymor I McLagan. Y Drenewydd 1, y Barri 2. Mae'r Barri di ennill pob un o'i gemau Cyngrair oddi cartre tymor yma. Yn edrych fel falle bydd yr hediad yna'n parhau heddiw yma. O, mae yna drosedd a mae'n gic o'r smotyn arall. O, nadi. Cic rydd yn ôl y dyfarnwr Tom Owen, y drosedd y tu allan i'r cwrt yn ôl y dyfarnwr. Fletcher I gyfeiriad Kieran Mills Evans yn ennill y peniad. Joe Kenton, y croesiad isel Ruston! O, taro'r postyn, cyfle gwirioneddol I dîm Chris Hughes. Kenton ar croesiad am I ddyle Ruston fod wedi sgorio fanna. Drenewydd yn chwarae allan o'r cefn, dyma Niall Flint, mae hon am bas lac, syth at Jack Compton. Compton ar ergyd! A mae'r bediad gan Dave Jones, mi oedd 'na nerth yn yr ergyd gan Jack Compton. Alex Fletcher, da ni yn y funud ola. Dyma Joe Kenton at Harry Kenton yn parhau ar hediad lawr y dde, croesiad isel peryglus, lle mae hon yn mynd I ddisgyn. Alex Fletcher! Y gŵr ddechreuodd y symudiad sy'n I gorffen hi. Mae'n siŵr mae gol gysur fydd hi. Drenewydd di'r brwydro'n galed, ond y Barri fydd yn mynd ar pwyntiau. Delighted, you know, look, our record here hasn't been great over the years, and tried something different again today. And look, I'll give them credit. I think they're a really good side. I think in central areas, you know, they had some really good possession-based football, but I wouldn't say they've hurt us too much. I'm disappointed with the 2 goals we conceded, but delighted to score three goals and get 3 points away from home. Not pleased with large aspects of our play. You know, we've playing against the team who topped the league, and you know, I thought we caused them so many problems really throughout. Second half we went as tidy in possession, but I thought first half we were probably the best we played this season, and you find yourself 3-1 down, and you know, you make a couple of errors, and that's what happens when you play the best teams. You get punished. We're learning, we're getting better, we're getting stronger. You know, we've still got boys to come back in. We know how hard it is to get a win in this league, let alone away from home. So yeah, really, really positive. What's that, 23 points out of 27? It's a great start to the season, but that's all it is, it's a start, and we're 9 games in and lots to go.